Ahimidiwe Bwana kwa kuwa amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Zangu zimo mikononi mwako, nyakati zangu zimo mikononi mwako. E Bwana, uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia, nao wanaonifuatia. Uniangaze kwa nuru ya uso wako, uniangaze kwa nuru ya uso wako, niokoe kwa ajili na fadhili zako, uniokoe kwa ajili na fadhili zako. Bwana ni kimbilio langu, tena msaada wangu. Bwana ni kimbilio langu, tena msaada wangu. Sitaogopa chochote, kwa kuwa amenizunguka pande zote. Sitaogopa kwa kuwa amenizunguka pande zote. Mchana usiku nina amani tele, mchana usiku nina amani tele, kwa kuwa ninaye mshindi. Sitaogopa chochote, kwa kuwa ninaye mshindi. Amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Ahimidiwe, amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Yeye ndiye kimbilio letu, msaada wetu wa maisha yetu. Amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Ahimidiwe, amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Konge kuweza ikaze nshuti mukurikiye Muzige TV. Iyi ni ya YouTube channel yanyu, uko mubizi. Reka tubanze dushimire abantu bafashe umwanya bakora subscribe, share, like and comment. Muri abantu bagaciro cyane. Nabo masegonda make utarabikora wo kwandika amateka ukazi subscribe, ukaza ubu wa mbere kubona ibiganiro byacu. Dukora ibiganiro kugira ngo tubone umuntu umwe wumva ahindure
n'abandi babaye benshi tukabishimira Imana. Mwamubonye twamugaruye twaramubuze, mwari mwaramubuze, haracigekiye kiri cyane tugukumbuye. Reka tongere tumuha ikaze atangire abibwira amubonye bwa mbere. Karibu cyane. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Muhumbure, turi hano muri Kentucky. Ndo umugabo ndubatse, tumaze kuba ahangaha, ngira ngo hari abantu benshi bamaze kutumenya hano. Ziza cyane. Niba mutumirwa wanyu twongeye kandi kubazanira kugira ngo abagezeho amakuru y'ubwenge, agira amakuru meza y'ubwenge. Impamvu twarayibonye muri commentaire, mwagiye mushima cyane, musaba nimero ze turazibaha. Uyu munsi dufite ibindi bintu, afite package nini ya hapa. Watch iyo video uyisoze urumva amakuru, wacengenga ubuzima nawe bizakunda. Ubushize duheruka twarimo tuganira kuri credit. Nyuma y'uko dukoze credit abantu bakayibona bakayihabwa, nizihe update wakiriye nyuma yabwo? Urabona abantu bagize igihe ino cyangwa abantu babizi, ibo nyine barabizi nta kibazo, ariko dufite abandi bantu bagiye baza nyuma ntibazi ibyo by'ama credit na credit score nyine uko bikora. Nasanze bigiye nko kugora rimwe na rimwe, hari abantu uragira ngo wabe basobanurira babafashije, baje gusanga basanga ntibabyumvishije, ariko hakaba n'abandi babishoboye narimo ndeba kabisa nkabona hari abantu babikoze neza, bimeze neza pe. Ashimwe. Nyuma yaho ngaho yuko usobanuriye abantu baranditse cyane n'amakomantere yabaye menshi, ndetse mwararebye, turabashimiye cyane yuko mwakurikiranye ikiganiro, kuko twabonye amaperi menshi cyane. Kuko ku kiganiro aba nimero zi YouTube channel nabonye amaperi menshi, nibwo buryo bagazona guhamagara baragukeneye dushyireho tibahereze. Nuko hari abantu bigeze baguhamagara bakubaza kuri biriya bintu cyane benshi rwose. Urabona credit hano muri kino gihugu turimo ni kugira ngo ubeho uri umuntu ufitiwe icyizere, ugatambuka uri umuntu wizewe, ni ukuba ufite amanota meza y'icizere, credit score nziza, at least kuzamuka kuri 600 iriya na 50 ubura ahantu heza. Ni ukuvuga ngo umuntu rero utayifite aba afite ikibazo gikomeye hano, ni umuntu utari umwizego. Yumvire kuba mu gihugu, kuba ruguru muri Kongo, abantu ukazutambuka bakavuga ngo uriya muntu si umwizego. Umuntu rero udafite credit score aba ari uko. Urumva rero birimo birafasha abantu uko twaje mu gihugu gishasha tutazi, ndibaza ko ari byiza. Twaganira kuri credit, tuganira uburyo bwo kugura amazu, tuganira byinshi cyane, muje mu kiganiro murabibona birahari byinshi pe. Uyu munsi rero dufite umwanya utari munini, kuko murabizi dutumira abantu tukabeza umwanya uhagije, ariko uyu munsi turagerageza turase ku ntego, kandi mudukurikire kandi mwumve neza cyane, kandi mwumve cyane wamusobanurira umuturanyi wawe muri kumwe uwo tureba nawe. Uyu munsi uri butuganirize kuki ni insanganyamatsiko y'uyu munsi? Ibibazo byose bishoboka mumbaza, ndibaza ko tuza kuganira ibyo dushoboye kwishura. Reka uyu munsi tuganire kuri investment, buryo umuntu ashobora gushora amafaranga yiwe, kuko no mu gihe cy'ubushize twabaye nk'abikomozaho gusa gato, ariko uyu munsi twabigira binini, tukaganiriza abantu badukurikiye uburyo bwo gushora amafaranga, kubera yuko kuba umukire ntawe bizandikiwe, buri wese bizamubera rwose. Tubwire amakuru, ubuzi byinshi. Urakoze bwana Muzige. Nani ndatekereza kuri ico kintu cya investment ni ikintu buri muntu wese w'iwacu, ndashobora kuvuga 99% z'abantu b'iwacu babifiteho amakuru makeya cyane, cyangwa nta makuru babifiteho. Dufite byenda nk'ipurusi imwe no bantu barabizi byenda cyane, banabirimwo barainvestire rwose turabafite, ariko urumva dufite ipurusa nyinshi cyane zidafite ayo makuru. Niyo mpamvu numva ko ikiganiro ari ciza cyane ko tumenyesha abantu, tubahereze bamenye amakuru ya investment ukuntu imeze. Ni ukuvuga ngo ikintu gikenewe tuba tuganiraho gatoya, ni
uburyo bwo kubika amafaranga akazakubyarira ayandi menshi. Amafaranga urayashira aho ngaho, yarangiza amafaranga akaba ari yagukorera. Hariho uburyo bwinshi rero ayo mafaranga ashobora kugukora. Hari abaza bagura ama annuité, annuiri ukagura aho ngaho, nuko ugashira imyaka 15 y'amafaranga akazayinjiza ayandi. Hari abafunguza ama account zenda yitwa Roth IRA. Roth IRA ari nayo ni encouraging abantu cyane, shishikariza abantu cyane Roth IRA ko abantu bafunguza konti ya Roth IRA. Roth IRA itanga inyungu nziza cyane, amafaranga meza cyane. Aho hariho itonde ugeze ku nyungu. Kurya abantu twese dukunda inyungu. Dukunda inyungu. Aho ku nyungu tuhitondere kwanza buki. Yibanze yidusobanurire uhereye kuri naje uri hano n'abadukurikiye bari kutureba, ikora gute, ushoramo gute, wunguka gute? Ntubona aho ibyo nshaka ko twumva abantu cyane cyane urubyiruko rw'iwacu, ko umuntu ufite imyaka 25, imyaka 20, imyaka 28 na 30 afite amahirwe cyane yo kuba umumiliyoneri. Eda yari atari n'uwo wenyine gusa, haba n'umuntu ufite imyaka 35 aracafite amahirwe kuba umumiliyoneri. Akoze agiye muri ibintu bya investment, afite ayo mahirwe. Ni ukuvuga ngo iyo nyungu rero byari kuba byiza ndi kubikwereka kugira ngo uzumve ubibone, kuko nibyo twifuza cyane urubyiruko rwose. Ndabishishikariza urubyiruko kugira ngo ruje muri ibi bintu, ukora ibi bintu. Roth IRA, ugiye kuri Google ukandikamo gusa Roth IRA. Kenshi twije mu kiganiro tugeze kuri nari kubereka wowe nkwereke turi kumwe hano. Andike gusa muri Google, gusa umuntu wese yo kwandika Roth IRA calculator yayo. Turabingi baduhaye. Ugiye gutangira investment, umuntu agiye gutangira, tuvuge afite hera kuri imyaka 29 nyine irimo. Tufate umuntu afite ibihumbi 20, bwa mbere agiye guhita ashiramo iyo investment yiwe, ayo mafaranga yo gushanga. Uyu muntu ndashaka dufate ku myaka 30 cyangwa 30 ningahe? Fata 30. Dufate umuntu w'imyaka 30. How much will you contribute annually? Ayo umuntu azashiramo ku mwaka, ubu nyine ageze ibihumbi 7 niyo maximum. Ushobora gushiramo ari munsi yayo, ariko ntiworenza 7. Ariko ushobora kugira gufungura n'umugore wawe. Kubufungura umugore wawe urumva umwe 7 undi 7 abari menshi nyine, ariko making a menshi, ariko maximum ni ibihumbi 7. Uyu muntu azoje gukuramo aya mafaranga afite imyaka 35. Buri mwaka ashiramo 7. Buri mwaka ashiramo ibihumbi 7. Kuri interest rate hano return rate of return, amafaranga interest yayo ahibiri. Ni ukuvuga ngo izigenda ikagera no kuri 21. Yego. Ariko tugize average moyenne yo hasi, dufatire ngo kwiporosa byenda 8 cyangwa 9. Hanyuma tuvuge ko uzoza ukomeza ukashiramo buri gihe cyose. Garuka ishiramo kuri 7. Dushiramo kuri 7 bisanzwe. 7 aho ni ukuvuga ngo izizamuka narengize average ko isanzwe yo hasi, kuko izija kuko izija no kuri 15, ija kuri 14, ija kuri 20. Dufatire ku ariko 9 urumva turi hasi, ntabwo turi ahantu turi aggressive cyane. Ni ukuvuga ngo buri mwaka akomeze ashiramo ya mafaranga 7 ku mwaka. Mu gihe ashobora no gushiramo 5, 4, 2 bingahe, ariko maximum ni ibihumbi 7. Reba uyu muntu twageze karikire, uyu muntu ashobora kuzaba afite miliyoni 2 n'ibihumbi 100. 258 n'amasense 28. Aya ni mafaranga ashobora kuba afite.
hari amafaranga umuntu ashobora kuba afite, ashobora kuba ari umumiliyoneri already, umuntu w'imyaka 30. 30 ageze muri retirement afite imyaka 65. Agiye gufata aya mafaranga afite imyaka, ni ukuvuga ngo uje gusaza ufite imyaka 65 uri umugabo udafite ikibazo cy'amakuta. Niyo bari abasaza turi mu kubona bafite ibintu bikomeye. Rero nkumva ko abajene cyane iki kintu rwose kirabareba. None yumvira ari nk'umwana ufite imyaka 25. Dushiremwo hano turukuremwo aya mafaranga, tuvuge ko watangije yari afite 10,000. Narangiza azashiramo 7,000 ku mwaka, azoyakuremo dushaka turekera ahangaha imyaka 35 azojagaza iyo myaka. Interest nga tugire uti turebe uyu mwana azaba afite hafi miliyoni 3. Hafi miliyoni 3. Miliyoni 3 z'amadolari. Mu myaka ingahe? Iyi ni imyaka 70. Sinzi iyo twamushiriye kuri interest ya kangahe, kubera ko twamanuye tiyabaye gishiramo 20,000 yageze mwayangaya. Nayangaye ni miliyoni hafi 3. Niyo mafaranga ashobora kuba afite. Imyaka Ureba uko yagiye growing, urabibona. Icyo mbaza bino 10,000 dufate kuri uyu nguyu, na mafaranga dufatiyeho ajanye ibyo 10,000 nibyo ashiramo buri mwaka. Na hane ntubona ni ugutangira, ni balance utangiranye. Usibye ko ushobora no gutangirana ubusa, ushobora gutangirana ubusa ntayo ushizemo. Dufatira ku muntu ufite imyaka 40. Dufate n'umuntu ufite imyaka 40 ara investir. Narimo ngana n'abakecuru bari mu myaka hafi 60 baracari muri aya investment. Baracayarimo. Ariko benshi nyine na amahirwe kubitangira hakiri kare. Please abantu babajene rwose. Umuntu w'imyaka 40 azaricara ngafite imyaka 65. Ashiramo ibyo 7,000 turebe angahe. 677. 600 ubu bifite hari. Icyo mbaza bashaka gutangirana ni 0 nkuko wari ubivuze. Yatangiranye 0 nta kintu na kimwe. Buri mwaka ugenda ushiramo 7. Ese iyi myaka yo ushiramo imyaka 5 bigenda gute? Ushiramo imyaka ushaka bimeze bite? Imyaka ushaka gute? Reka nkora kugira ngo nkwereke ayo wawe ugenda ushiramo ku mwaka. Reka tugirira ahangaha. Bana ayo ukoresheje hano ugiye gusa kuri Google, urashobora kwandika kuri Google Roth IRA calculator, irayiguhereza none ushiremo imyaka yawe. Ureba amafaranga ibi ni ibintu biri, ni ukuvuga ngo aha hantu aya mafaranga aho bayashira mu stock market. Yego. Ari mu mutual index fund. Ahantu amafaranga adashobora kuburyo dushobora guhomba gutya, ahubwo arunguka. Kandi nubwo uvuga ngo aramanutse, ntabwo company 500 zishobora guhita zose ziwa mbere. Amazon, Tesla, inde zose ngo za Microsoft zose ngo zishita. Homanuka 10 cyangwa 40, ariko izindi tizomanuka zose. Niyo mpamvu bafata interest return yayo ikaja kuri moyenne. Kugira yamanutse zazamutse zamanutse zagize, ariko akaba n'igihe itizamuka rwose. Akaba n'igihe yomanuka, ariko nubwo yomanuka ibifite ahantu ishobora, niyo yazamuka ibifite ahantu idashobora kurenza n'ubundi. Iki cyose narimbajije twakorogera twahereye dushame, kuko buri wese yabikora nkuko bibiri kuri Google ni ibintu bigaragara. Duhere ku myaka 30. Reka nzoyakuremo ufite 65. Bo n'urugero. Ese iyo 65 nushiramo imyaka nshaka cyangwa bigenda gute? Ku rugero reka dufate 30 twa dushize hanga. Shizemo kugera ku myaka 30. Ndavuga ati reka nzotanga gusa imyaka 5. Utazi imyaka 5 ukareka ni yandi agrowing gusa nayo imyaka 5. Ariko ubu turimo turakarikira ugiye ushiramo umwaka ku mwaka kuzaga imyaka 30 cyangwa 25 wihaye kuzaga zirangiye. Ugenda uyashiramo agenda agrowing. Ikindi kibazo mbaza kuko ndi kubaza mbariza n'abadukurikiye, nta woshiramo rimwe akavuga ati reka ndikiramo yangaye azo growing yonyine ndandi. Woyishiramo aho ngaho, ariko urumva azo kuko ni make azo growing buke. Urumva ico turi gukora ni
interest ira compounding. Reka tukore kuri iyi ngi tableau yindi niyo bikwereka neza. Reba uyu muntu yatangije 200,000 akonti 7,000. Interest rate iri kuri 6 turekera. Uyu ni umuntu ufite imyaka 30 ayakoramo afite 65 muri Roth IRA azoba afite 933 hafi miliyoni w'amadolari. Yego. Kuri ahandi kuri interest ya gatatu kandi interest izamuka ikaje no kuri 10 na 20 izihagera. Ngaho none reba igiye kuri tuyifatiye nko ku 9 uyu muntu araba afite hafi miliyoni 2. Yatangije 20,000 ashizemo 7,000 buri mwaka. Ni umuntu ufite imyaka 30. Okay, kuramo iyo 20 ahera kuri 0 gusa ahera ahera gusa iriya contribution gusa ya buri mwaka. Dore hano azaba afite 1,500,000. Reka dufate uyu ni umuntu w'imyaka rekera gutyo uko twahereye ku mafaranga 7,000 manuka ja kuri 2,500 akore ibintu ni uko nta maximize nta maximize era kuri 5,000 azaba afite 1,000,000. Bivuze ngo umuntu ufite imyaka 30 buri mwaka agiye ashiramo 5 akazageza imyaka 65 ico gihe yaza kugeza iyo myaka afite miliyoni n'ibihumbi 78. Ese aya yandi ndi kubona ku ruhande ni ayiri taxable account. Iyi noneho Roth IRA nta tax. Iyi ngiyi ni igihe utari muri Roth IRA uri muri IRA gusa ziba 600,000 kuko baragukata amatax. Ubundi totale yayo uba watanze muri ya myaka ni 175 muri ibibo 5 ino myaka yose niba 30 twadukarikira. Nukuvuga ngo gusa watanze 175. Yego. Ariko enteri biba bifite ni 908. Ukubera iki ibigurya? Yes, ngiye hano tableau hano irahari. Nukuvuga ngo ubwa mbere watanze 5,000. Undi umwaka ukurikira utanga ibindi 5 bibicumi. Ya 10 hano 5 twari twatangije afite 1,000 yari ku 0. Ya mafaranga azagenda compounding. Ajye ugenda ushiramo. Akabyara inyungu. Dore hano 16, 22, 29, 37. Mane magambo nongera mbisobanukirwa. Uyu muntu afite imyaka 30. Nta deposit reka tuyite nka deposit ni 0 ni. None yatangiye kwishura buri mwaka. Yes. Ku mwaka wa mbere ashizemo 5. Yes, ara ending umwaka afite 5. Bya 5 araza kumara umwaka nibijya 5. Ni bya 5 gusa. Aho umwaka wa kabiri ashemo 5. Rero bibaye 10,000 mu myaka 2. Bya 10,000 mu mwaka birabibyaye. Birabibyaye hano birabaye 16 hano. 10,450 mu myaka 2,10,000 birabibyaye 5. Siko bimeze yakomeze uje ku wundi mwaka abagize imyaka 34 azaba ara nukuvuga ngo amanuke nugeza ku myaka 50 uzoba uri mu 200,000 na iyi 200 noneho ibitangiye kugira go compounding inyungu yayo kuko aba ari nyinshi iti izana na yindi nyungu nyinshi. Hano ibihazana nkeya kuko ni nkeya uko iba nyinshi niko nayizana n'izindi nyinshi. Yego. Reba aje guza imyaka 60 bafite 700,000 na amaze gushoramo. Iyi ni inyungu aya bamaze gushoramo aranga 155. 155. Ariko inyungu izabira 155 abzaye ibihumbi inyungu yayo ngiye hano 681. Noneho gakubiteranya inyungu nayo kandi ibzaye yindi nyungu. Yes, noneho byose bibaye 700. Okay. Yitwo ivaho kugira ngo twitinde turambira abantu. Ariko ikini ibintu abantu hano muri Amerika no mu bindi bihugu biteje imbere bine bintu bakora. Roth IRA washobora kuyibaza aba financial advisors ushobora kure muri banki cyangwa gusa muri banki si hose baba babizi hari ishami rishinzwe rya investment nibo bakore ibingibi. Umuntu akeneye kubikora yabyikorera wenyine cyangwa se yaje muri banki cyangwa se yaje ibingibi ushaka kubikora bisaba bizoba byiza ufite umu financial advisor akagufasha
cyangwa ariko nawe wenyine ushobora kubyikorera ushobora kuja kuri Shark, ushobora kuja kuri Fidelity, ushobora kuja kuri Robinhood, ahantu hatandukanye ama brokerage account runaka, ugafunguza abajene cyane barabuzumva byo baje hariya ufunguza ama account yawe hariya, then bashira amafaranga batangize ibi bintu. N'umuntu ufite imyaka 40 mwabonye ko n'ufite 45 yabikora. Yes, tuza kuva kuri iyi ngiyo kugira ngo dukomeze nibikurikiraho. Urabona ubusanzwe nka banki ndagenda ngafata amafaranga aje nkashira muri banki, haba n'ikibazo nkaja kuri banki ati dore amafaranga aje bayivye bimeze ukuntu banki aba yogira gute, ese ibi navyo shizamo amafaranga yanje akagira ikibazo nk'abahakazi bakayinjirira bakayantwara nayakurikirana gute nabazande? Aya na amafaranga abuye afite kuri telefone hano. Aha n'ahantu hose rwose ho kwizerwa. Hano ubu nyine hano turi hano ino turi muri isi ya none. Amafaranga igice kinini cy'amafaranga y'isi gituye hano, gituye muri aya ma brokerage account ino. Nukuvuga ngo urebe za Amazon, urebe za Chase Bank, urebe JP Morgan, bafite amatrillion n'amatrillion nino abo. Yego. Niho ba investira amafaranga. Nukuvuga ngo amafaranga yawe aba ari safe, more than safe. Aba ameze neza. Gusa ico abantu bagomba kumenya. Tukira kuri ya account tutaraje byenda ku yandi ma account runaka, andi ma investment umuntu yo ganija. Nukumenya ko aya mafaranga hari. Tuwa mutekereza ngo ari amagira gutya gusa ngo zamuke. Yogira gutya kazamuka yamara amagira gutya kamanuka. Akamamanuka kika. Bwaca gasubagenda buke gutya. Bitewe niki? Bitewe na market uko isoko imeze. Azabigihe isoko izamuka, akabigihe abaguzi bamanuka, bene ibyo. Ariko ahangaha tuba twamanuye tukagira kuri ipurusa iri hasi. Nugira ngo abantu nyine nukuvuga ngo igihe yamanutse ishobora kumanuka ukayihorera ukareka. Nari mungana n'umu financial advisor arambwira ati se wotera igiti mu ishamba wamaruka mugenda gusoka ngo reka ngo zo mu kirebe ngo kirakura ryari ngo kirakura either ushobora gutera igiti ukiyeho ukama wigendera ugatera gusamura ukagenda ukazagaruka nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka ingana usanga igiti cyarakuze. Ariko nuguma ukazumukare cyangwa nimba namanshije ukavuga ngo reka nzo ngumande gira iyo perspective nyine yo kumenya uko bemeze. Ikindi nukumva risk, abajene cyane nukumva risk, ahari inyungu nyinshi nukumenya na risk. Abari risk ariko ibi tugira ya Roth IRA ikindi kintu kiri cyane safe. Antuka rwose iyi ngiyi turayumvishije. Ibindi namwe muri commentaire mukuru ubushakashatsi, ni byiza ko duhabwa amakuru, ariko mbere ko dukora ibintu natwe tugakora iki ubushakashatsi tukayungura tukareba ibyo bintu biri kuvugwa nimba ari ukuri. Ntidupfe kumva gusa ikintu numara wirukange utazi uko bigenda, nushika imbere utangire gura n'utuntu ngo ese ngo baratubeshe ngo bagize oya, na makuru aba hari ako ni byiza yuko before ko nawe utangira ayo makuru nawe yashaka nawe ukamenya shwa ko ayo makuru ari ayo kuri. Hanyuma ikindi tunasoza tukiva kino nagiye shora amafaranga aje buri mwaka just ngeze mu mwaka wa 3 cyangwa wa 4 ngize crise insaba amafaranga zogenda gute? Amafaranga bari hariya ubona yakuramo ariko bagukata ama penalties kugira ngo yakuremo. Ariko na amafaranga bari hariya uba uyareba ushaka ko uzozuma kureba umunsi ku wundi uzubireba. Urabireba ukazumenya ngo yazamutse aha iyo cyangwa yamanutse aha cyangwa ushaka washiramo gusamura ukicika. None se ibi ntabwo bizaba bimeze nka bya bintu za Bitcoin? Oya, ntabwo ibi ni ibintu biri safe. Ibi ni ibintu biri safe rwose. Ibintu biri safe pe. Impamvu bivuze ni kubera yuko igihe Bitcoin ije n'ubiracahari reka tubivuga. Hari uburyo abantu bayivugaga kumva ni ikintu kimeze neza abantu bose bakijamo, ariko ko yagenda izamuka imanuka abantu bamwe bagenda babihomberamo biteza akajagari kenshi
then abantu bashaka kubona ibintu azavuga ati ese ibintu biye kuba nka Bitcoin y'ubushize. Buriya na Bitcoin nta kintu cyabaye kidasanzwe. Stock niko zazimera izizamuka ikamanuka, noneho twebwe rero yamanuka ukamo umutima ukaje kuvamo, niyo urufaranga rwose ni wari utegeye turagiye. Nibyo ni bisanzwe, shiramo ufite ibitekerezo bikubwira ko uzoyakuramo nyuma y'imyaka 10, 20, 15, 25, ariko atari kureba ngo kuno kwezi ngo yazamutse ngo nimanuka yareka manuka. Nyuma y'amezi angahe hazozamuka. Wowe kazi muziko iyi ni long term investment. Si ibintu watekereza ngo kira mu myaka 5, tibazo bakira mu myaka 5. Shira hariya igihe kirekire. Niyo mpamvu abantu bakiri batoye baba bagifite igihe kirekire ari byiza cyane uko batangira habana Bitcoin rero uwashizemo amafaranga kiyangana kuva cagihe kera kugeza ubu nyine hafite amafaranga menshi. None se iyo amanuka nageshamo buri mwaka amanuka inyungu cyangwa amanuka yose ni capital ni gishoro aramanuka kera buti murahagaze. Igitangaza Bitcoin yakuye abantu umutima. Wow, yani byiza cyane kandi uvuze ikindi kintu ciza iyo wishe muri bino bintu ushora amafaranga yawe iyo yakuyemo eske iyo yashizemo usayininga igihe azamaramo cyangwa bigenda gute? Nyine uba wasayininze ko uzoyakuramo mu myaka 25, 30 cyangwa 35 biravana nawe. Urumva nta myaka 5 cyangwa imyaka 10 hari amasitoke atandukanye ushobora kuguramo. Ngubu hariho stock ya trading ubu nyine imeze neza cyane nubwo irimo kwigira nabi rimwe na rimwe. Nayo gahomba se? Biramanuka nibisanzwe. Ibyo nibisanzwe ni ikintu umuntu agomba kumva. Urabona iyi Nvidia iyi ni stock barimo bakora ino AI. Urabona byaje ubu nyine teknoloji ya rubu nyine yo kubwira urayibwira ibintu zose ikabigukorera ibibazo ikagukorera ibintu zose kabisa neza. Nibo babone ibintu by'ama video games ibintu byinshi ubu ni nane izamutse cyane. Ndabona iyi ngiye urebye hano ubu nyine umugabane umwe kuragura $119 muri 5 years ago umugabane umwe azugura $4. $4 n'amasenti kwa zibona yego $4 n'amasenti 19 umugabane umwe. None tekereza uguze imigabane ufashe 5,000 byawe uguze imigabane y'5,000 sibyo? Kwereke ngukorere nandi gatoya tukora imiganiro abantu barakurikira cyane. Uguze imigabane y'5,000 fate 5,000 divize kuri kano 4.19 ni imigabane umuntu abaguze. Noneho umugabane umwe nyine ugeze ku $119. Yego uri mu 140 z'amadolari. 5,000 byawe bizakubzarira amafaranga arenga 100,000. Ibyo bitanu bibaze mu myaka 5 itambutse. Iyi ni imyaka 5 ishize. Nuko mu myaka 5 ishize umugabane umwe. Urabona umugabane wumva nk'iyi nzu yawe umuntu akaza akagura kano gace gatoya undi nawe akagura kandi gace ufite amafaranga menshi akagura agace kanini. Nuko umugabane wo muri iyi company muri Nvidia uguzemo umugabane umwe mu myaka 5 ishize bazigura $4. Ako ubu nyine ugeze ku $119. Ubu nyine ugeze ahubwo ejo bundi ari ku $130 na zingahe. Ubu nyine ugeze kuri aya mafaranga $110. Nuko umugabane umwe wari gusa $4 wo kuragura ubu nyine $120 hafi. Iyumvire noneho ayo mafaranga ko 5,000 mu myaka 5 bigeze mu 100 byari kuba bizabyaye amafaranga 1,100 ingahe. Iyi rero niyo investment ariko reka nkwereke urebye reba hano kuntu hatukura. Reba nk'uyu munsi yari ku $120 yamanutse ku $117 yarasubirije ku $118 yarasubirije ku $119 nuko iziguma ikamanuka. Reka turebe iminsi 5 ishize gusa
mu minsi 5 ishize. Dore hano yari ku 128. Dore hano yarageze ku 100 amanutse cyane. Yavuye ku 128 ijana ku 109. Uwagumaga kubireba niko amuba stress. Ukaba stresse tunono ziragiye zirashize za faranga narashizemo zigize gute? Iyi ni minsi 5 ishize. Urebe mu kwezi gushize. Ukwezi gushize dore hano yari ku 103. Hano ija ku 117 iramanuka ija ku 100 gusa. None iragenda none ubunyine gasanga kujana. Iyi ni minsi n'ukwezi kumwe gushize. Amezi 6 yari kuri 90 80 na kanga 79 iragendera zamuka igeze hanga. Umwaka dore aho yari kuri 40 na kanga. Iyo umuntu agura hano ahanga ubunyine akagura imigabane y'ibihumbi 10 ubunyine abarungutse ibihumbi byinshi cyane. Hari amafaranga menshi. Okay, iyi ni imwe. Aho ko murabyumva abadukurikiye nanga mukomeze mukuru ubushakashatsi hanyuma muzotwandikire mutubwire uko muri kubihabwa. Tuje kuri stock ya kabiri yindi uburyo bwo kuinvestira amafaranga bwo n'uburyo bumwe. Ubukurikiraho abantu bafite amafaranga abadafite amafaranga icakora abo uyafite n'utayafite wese umuntu no batera intege rwose kuja muri ibi bintu kuko nibyo bizotuma ubwoko bwacu tuva mu bukene. Biri muri bimwe bizatuma tuva mu bukene. Gukora no kutahura bino bintu. Fata ibihumbi byawe 10 uinvestire no mawucece kutuza namanuka manuke nazamuka zamuke namanuka manuke nazamuka zamuke kugeza igihe iyo myaka nimba ari nk'ubu ngubu niba hari urufaranga mfite hano ushaka kurukura mu bunyene rukuramo nayakora ariko ntabwo mfite sinobikora bakuzihora nimba ari nyuma y'imyaka 15 ushaka kureba uburyo amafaranga kugrowing amafaranga. Hano naho iyi nayo ugezemo NVDA nayo ugarushiramo buri mwaka iyo ushiraho rimwe gusa shiraho rimwe iyo ushiraho rimwe gusa nimba ushiramo igihumbi bivuze ngo umugabane ubunyine kuragurisha 19 shizamo igihumbi ubwo nabanguze nk'imigabane nk'umunani cyangwa 9 abigusa imigabane nk'umunani mwari magambo rero iyo migabane gatanyirekera guterekera amaho ngaho gusa amaruka yiruka bango nzoyakuramo mwebwe aya mafaranga iyi migabane zose kurebana nayo ufite imyaka mu myaka 15 cyangwa myaka 10 ukayihora ico gihumbuka kireka cyangwa niba ari 5 ko bangu ibingi bindi biretse mbishiza. Umuntu ufite ubwoba biragoye ko watera imbere no gukora ibintu byose no gushiruka ubwoba. Kandi muri business abaguka no guhomba ariko ibi ngibi bakarikiye mu myaka myinshi kuva muri za 18 combien cyangwa 19 20 harabona no ndeba nabo batangiye muri 19 gucye mu 1920 cyangwa 10 kangahe n'ubu ngubu nukuvuga ngo ubirebye ubunyere twonasubira mu myaka 5 ishize nubwo abantu bazagomba kuvuga ngo politike ngo murabona ibi ushaka ko investir reka kuja muri ibyo bintu birebire iga kuri company ushaka kuja ko investireho no rugendo uguhe mugabane no rugendo uceceke utuze. Iyo ni sawa iriya gatuvuyeho ni abantu bafite makuta niriya ni ku mwaka kandi ndibisaba ngo uyashiremo denko bijya birindwe ushobora gushiramo 2 kwanza ubifite bwacabona ibindi 2 ukayishiramo wabone ariko muri wa mwaka ukashiramo maximum ni 7 ariko utanabibonye ushiramo na 5. Urumva abantu bose twabagiriye kunyota bivuze ngo abo hejuru nibo twahereyeho ubu tugeze muco hagati ariko ndimo ndakundiye kuko iyi ngiyi ugura imigabane ugahita urekeraho ushaka kuba safe cyane ushobora kugura nko muri SP 500 S&P 500 iyi ni amakampani 500 ari hano iyi ni index y'ahangaha nukuvuga ngo aha amakampani yose ntiyohombera rimwe tuzoshoboka amakampani 500 ni menshi ntiyohombera rimwe ayangaya ushobora kugura umugabane hano umugabane urimo uragura kangahe umugabane umwe izi sinzi yawe yanjanye ariko umugabane umwe uri mu $500 n'ibindi ariko ndanga kukwerekera ku bindi nane yanje
ariko umuntu kuvuga ngo ushobora kugura imigabane naho kuri S&P 500 ushobora kuhaguramo imigabane rwose umara ugatuza cy'imyaka iyo ntabwo usayininga imyaka izigenda igenda imanuka izamuka ariko nubwo ihaye imanuka izamuka reba ariko kiragenda imanukira kera yazamutse hejuru ntabwo ikiri hano hasi reba aho igeze nuko tubona ufashe utyo umurongo kuva hano urasa n'uwazamutse already none ufashe 10 years ago usanga hano dore hano hari ku 1,900 nangahe none dore hano ni ku 5,600 na nuko nubwo yayimanuka hano ikagira gute ariko already ikiramanukira iri hejuru okay iyi nayo S&P 500 nayo urumva ni imigabane naho ugura iyi iri popular cyane niyo abantu nukuvuga ngo hano Roma company yose usi yose ayakomeye yose ni hari umva umugabane umwe ni 5,000 $500 na mureba simpamenyingi anda koresha telefone ariko umuntu wese yaja kuri ira shop ashobora kubireba ushobora kuja kuri Fidelity ukabibona byose ese icyo mbaza Fidelity ikorana gute nayo ni company ikorana n'izi cyane Fidelity nayo ni company ku giti cyayo isinze ko inyemerera Fidelity ni brokerage sinze ko yanyemerera ariko nkoresheje telefone hano ari kuri kwere ahantu batandukanye urabahamagara ushaka gufunguza account kibikera ko baraguhereza hano brokerage account bafite ama retirement account health savings account cash management ubundi muri hano nko muri Fidelity ushobora no kubafata bino bya money market ay mafaranga tujana muri banki rimwe na rimwe ya money market ugafunguzamo ushobora kuyabika hariya muri Fidelity njewe nindakunza nakora ko ngako udufaranga no mfite no dushira muri money market no dushira muri money market yo muri ya hano muri Fidelity turamakinga urareba ama enter inyungu iri kuri kangahe muri Fidelity kuri na money market zayo akaba ariho ugurira hariya igihe ukenera amafaranga cyose uraje hariya gusuga kanda kwa yohereza muri account ari kumwe na account yawe none se tukira aho ngaho uvuze gutyo iyo ntabwo nta ma penalties hoya nta penalties aho ngaho hoya n'amafaranga yawe urumva uyashiramo bakazaza umusaruro igihe cyose uyakeneye ukayagarura nawe aba kwinjirizamo akanyungu bo ku rugero ushiramo nkanga ayo ushaka yose saving yawe ushaka yose wishiramo saving yawe wishiramo abari saving ushobora kuzuyakuramo ukagira gute none se iki abaye ari saving bari kuzaza mu musaruro ikabyara inyungu ntuzi ukuramo inyungu ayandi yarekeremo ayo ushaka ukuramo ayo ushaka nicyo kiza cyane ushaka ukuramo ayo ushaka kabisa bintu birebire birimo so barabyumva rero turimo tuganira ku bintu bijanye ibintu by'ubwenge cyane ni biza ko tuva mu bukene twese twoba bakire gusa byose birasaba iki hapa umugana wa mugabo rero nuko tubishamo imbaraga n'umwete ababyumva ariko nimba wumva ukene kuba umukire ukurikije izi nama umuvandimwe ari kuduhereza hanga cyangwa se iyi plan ari kutwerekera abantu benshi bafite amafaranga bakabura aho bayashora ariko hano na hano hizewe hafite umutekano n'amafaranga yawe ukontorora ushoramo ushaka ukeneye kuyakuramo babiri kumwe na account yawe so rero ni byiza yuko twumva amakuru tukayasangiza n'abandi wowe ukurikiye kino kiganiro ugifate ucohereze ku mbuga ziriho inshuti zawe zose nabo bumva aya makuru byibuze ntabwo twabura umuntu umwe cyangwa babiri bumva bagahindura n'abandi rero tuzagana ku musozo iyi ni party imwe ntoya tubaye nk'abakonjora uko dukonjora gatoya kuko uyu muntu nubwo mubona gutya ni umuntu munini cyane afite ibintu byinshi ni library yigendera anyway reka tubaze turamushimira imbere yanyu kubera yuko aragenda akora ubushakashatsi yarangiza ntabyihererane ahubwo akabizana akabidusangiza kugira ngo tuzumve kandi natwe tube twohinduramo
ubuzima burya n'ubona bwiza wateye imbere uzabyishimire, ariko uzabyishimire wabigizemo iki uruhare. Rero ariga akazana kugira ngo dusange twese kugira ngo twumve yuko natwe twakwiteza imbere. Gutera imbere, gutunga miliyoni, miliyari ntabwo ari iby'abamwe, ni iby'abantu twese, ni iby'abantu bose, ariko kubishaka ubiharaniye akabibona. Rero tugana ku musozo kuri aka kandi dukojeho uyu munsi gusa, uyu munsi gusa ko dufite byinshi. Iyo dukora ibiganiro siga umwanya w'umutumirwa, kuko tuba twaganiriye tuvuga kuri ibi n'ibi, ariko hakaba hari icyo nawe ufite ku mutima byenda nta pointi ntakozeho ntabajije, ariko wumva yuko ukwiye gutambuka cyangwa se ubutumwa runaka ukwiye gushikiriza abadukurikiye. Umwanya ni uwawe. Urakoze cyane bwana Espoir. Ikindi gato gusa novugaho ni 401k. Abantu bose benshi aho bakora amakampani habaho 401k. No tera abantu intege cyane gukora biriya bintu bya 401k. 401k irimo uburyo nk'abunga heburiye muri 401k. Bashobora kugira arya amafaranga baza bakata makeya. Tuvuge paycheck bakasi $150 cyangwa $110 cyangwa $80, company nayo ikamacinga ayandi. None yamaze kugera hariya, hariho uburyo nk'abajene abantu bakiri batoya ushobora kwemerera ko baya investir, bayacuruza aggressivement. Umuntu w'umujene yo agomba kuba mu aggressive. Aggressive no kuba ngo gufata hafi y'amafaranga yose cyangwa 80% purusa 80 y'aya mafaranga akaba invested. Purusa zindi 20 isigaye akaba ari zisha mu bonds n'ama CDs cyangwa ma treasury akaba ari aje mu bonds ari na fixed income, ariko ayandi akaja mu ma annuity cyangwa akaja kudandazwa hari. Naho umuntu ukuze biza bisaba nyine ko afatamwe amenshi akaba ari aje mu ma bonds, amake akaba ariyo aja ku investir hari. Rero nkumva ico kintu. Hanyuma muri 401k naho hariho option, option yuko amafaranga uyagira ROF. ROF no kuvuga ngo igihe uzoja kuyakuramo nta matax uzo gukata, nta matax. Niyo yashize muri ROF ushobora kuya convertir, noneho aho wabugeze hose urabikora wenyine kuri telefone waloginze muri account yawe. Nimba mukorana na Voya, nimba mukorana n'iyi company ya Fidelity cyangwa izindi, ukaloginga in ukahindura ikaba ROF, kugira ngo igihe uzoja kuyakuramo amafaranga uzayakuremo nta ukwangana. Hari ukoze kuri cyo kintu itunyibutsa, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye nk'ibihe, ugasanga umuntu akora muri company afite mu 401k akimuka akava muri ya company akaje korera handi, ugasanga mu myaka nk'itanu afite nk'amakampani nk'icumi yakoze, mu nyuma yabwo byenda akabura nk'akazi cyangwa se akicara, ntamenye ngo ya 401k bagiye bakuramo bigeze, ntamenye ese nk'uwo muntu nize namubwira. 401k biroroshe rwose cyo ngico, uja kuri bank cyangwa ku kazi hariye cyangwa kuloginga in ahangaha, ushobora kugira rollinga over 401k yawe ikava ahangaha ukayitransfera aho ugiye hose, urayijana nayawe n'amafaranga yawe kurya ntahoye, nubwo barasize imyaka 10 ishize aho wigeze gukora nayawe arahari. Fasha urayarollinga over, urayazana. Fasha twumvishe bano bantu, kubera ko dufite abantu babasaza bakuru, abasore bo kera bumvishe kera ibo bageze kuri, ariko hariho abantu bakuru batarabihabwa neza. Reka nabo tubafashe muri ubu buryo. Ku rugero mu myaka 5 ishize yakoze bizana muri Amazon, ubu ngubu ntagikora yicaye mu nzu. Ese ayo mafaranga yico gihe araja kuri Amazon kuja kubaza, cyangwa se hari uburyo aja kuri internet bwira mwana ati akamufasha kuri internet kugira ngo abikurikirane? Afite ama login information ziwe ashobora kubyikorera, cyangwa se bagahamagara bamenye amafaranga yabari nimba ari muri Voya cyangwa Fidelity ahari, bagahamagara baraverifya gusa na social security bakabona amafaranga bahari, ntaho yosho n'ibindi bizoshoboka. Ikindi cyanyuma mbaza aho ngaho, iyo myaka 5 uyu musaza tubonye yasize amafaranga aho ngaho, iyo myaka 5 tuvuge yarageze nk'igihumbi, reka dufate kuri make yarageze igihumbi avamo, muri iyo myaka 5 yose cyagimbe azasanga cyagimbi gusa ntacahindutseho. Biravana no kuntu aba yarabaye invested. Jewe kuri jewe
ibintu byanje hafi ya byose n'investir aggressivement kubera ko simfite kuja kureba urufaranga mu myaka 5 mu myaka 10 nzoja guhura n'amafaranga mu myaka 25 nico nzohura n'amafaranga ni ukuvuga ngo ashobora kugenda rwose ngo gusanga byenda atariyongereye cyane kubera ko amafaranga atabaye invested. Akandi kabazo k'amatsiko mfite birashoboka yuko umuntu yogenda agura imigabane ahantu hatandukanye. Urano twere kuri point ya mbere mbuyibo. Ira point ya mbere ivyo ndikaba yonanira abantu byo ndukurikiganira ko bati no hano hantu je amafaranga afite ni make sinakora ibingibi. Hari ubundi buryo umuntu yogenda agura imigabane Fidete agura umugabane hari ya gucyo ariko ari amafaranga avuga ngo hano mpashize 1000 guza imigabane 1000 hano nguzi ya 500 hari yanguzi ya 100 yarangiza agahita abireka gucyo bikazaraninga nyuma y'imyaka akazabikurikirana. Ahubwo nibyo abantu bose bari advanced gukora nibyo by'ingenzi buriya bazavuga abazungu ngo bofata amagi yose ngo yashire niba ari mu gitebo niba ari mu gikini kubera ko umwanya wose yomeneka ni amakosa gufata amafaranga yose n'ubundi umuntu afite ngo abara ahantu hamwe hoba ikibazo hariya kwamuja hasi ariko amafaranga nyine barayadiversify ufata amafaranga mukashira hangaha andi ugashira hariya andi ugashira hariya andi ugashira hariya iyi ni imanuka iyi zose ntizo bazamana zibuzika faringe ariko yose wayafasha ukayashira ahantu hamwe imanutse umwanya byose byogira gute ubugize ikibazo nico kimwe n'amafaranga uko haba no muri saving no muri banki runaka hogira gutya ikibazo kwamugwa hasi wowe ariko cya kibazo rero cabaye muri Bitcoin abantu bayigiyemo barundamo amafaranga yose bafite amagi yose barundamo ngo bimanuke induru ziravuga isi. Okay ndagira ngo mwe mudukurike murimo murumva namakuru meza cyane zukuri mufata umwanya kineganira mu kireba witonze uzoza ukireba kirangire uvuga ati hano uwacu yaza ko sinumvishishe ukigarure kandi wamutangira kugeza wumvishishe amaze nawe rero kutaba umuyone kandi n'ubutera imbere mu myaka ingaho uzoduhamagara tubwira ati yeme bijyaga mwatubwiye dore nanje aho ngeze kandi dukene kubona abantu z'ukuri mwe mutwandika mutubwire iyo dukoze ibiganiro ukabona biciye mwe twandika ati ganira mwakoze tariki runaka cyangwa sigero runaka jewe ubunyine biciyemo navyo biradufasha ko bituma tuguma tuzana ibiganiro nk'ibi ngibi rero ukomereza tugana ku musozo rwose ntekereza ko umuntu wese ushaka kugira ica azoba afite imyaka 50 abafite 40 kera 50 yo kiregereza arabahungu b'inshuti zaje zavuga ngo aho kera guko turahagera ni ukuvuga ngo imyaka 50 dushaka kuzogira imyaka 60 at least kuko uko twadukura niko imbaraga z'umubiri zigenda zishira uko zishira amadepansi siko hayashira ntabwo aguma kwiyongera ahubwo aguma kwiyongera rero biradusaba ko tugira ubumenyi bwo kumenya kwiteganyiriza na Bibiliya irabidusaba umuntu utabasha kwiteganyiriza aza afara umukene umva rero ni byiza ko cyane urubyiruko n'abandi bose umuntu wese yinjire muri ibi bintu abantu ba investir bashira ukubwoba tugende niko bimeze mu myaka 10-20 turizera ko tuzaba bimeze neza. Hanyuma ngana ku musozo naje ndibarize akabazo kanje nabarije abadukurikira akoje n'intarabazi byanje ariko reka mbaze gusa kimwe kandi numva n'ikindi kije ikibazo ni kingiki ngiye muri Fidelity nguza umugabane ngiye hanga nguza umugabane ngiye zibuze nguza nk'imigabane nk'itanu ngo n'urugero ese imigabane 5 yose nguze amafaranga nkangahe nagenda nguramo biravana n'ubushobozi umuntu afite hari ushobora kuba afite 10,000 gusa akaba ati 10,000 rero simbishira mu gatebo kamwe ndafata 3,000 bishire muri S&P 500 for 10 years zohura nabyo imyaka 10 ndafata muri Nvidia gusa ikindi next kizaho ngaho nuko nta muntu na advisinga ngo ushira amafaranga cyangwa yagirebye n'uwo ntekerezaho gutyo kubera ko sindi mu financial advisor sinshaka kuja ku advising kwereka abantu aho bashira amafaranga je gusa no guhereza abantu amakuru amaherekezo abantu babyumve ko ibi bishoboka kandi byarari ukuri then
bahure n'aba financial advisors bagira ushobora gufata rero amafaranga ugafata 3 ndabishira aha 2 mbishira aha igihe mushire muri Nvidia ahanga mushire gutya yo ukaya diversify amafaranga warangiza ukicara gusa kandi wose kugenda ufungura account yaho muri Fidelity ifite ama account menshi hari mutual funds nukwangwa mutual funds na ahantu amafaranga haba ari risk care cyane yo kuba amafaranga yo aho hose ni bafite ni gutya niyo amafaranga atuye yisi niyo mafaranga atuye inzira zose tuzigezeho reka tubabwire ngo ibiganiro zacu nakagaruka Imana ibamugisha murakoze